Let's go. Kajik kera berpeterkam yaki spy barok away. Ban pen ya soalang yaki South tali kiri bat ke US murder. Kacing maham jong Donald Trump. Donald Trump ban sa simtino yaka kam kum presiden cuk Amerika. Temu bat pen ya so yaki South tali kiri bakong san. Lane ki banta jong ki wepat kiri syakari US. Pen bena ba ukloy ban bu bor spy na banta kani kakam. Presiden bathamai ke Amerika Donald Trump ulakwa banyo ya ke Panama Canal bat ya ke Greenland nalor kata ulakot ya ke Kanada ban penyeso bat kari Amerika ulakran ya kene hakine ki kendias ni baladap bakane kancing dia ulakentu ban penyeso mardor ya kini kitany bat ke US barar ke Panama Canal bat ke Greenland kidai ban long jong ke US yakine kitany dai ban wanra hapo ke US bat lada don kam ngan petrikam yaki spy baro ke way kat ba ya ke Kanada pat ngan penjari ya ke jing penbor hakal yang kayo ke kot ula ong susu kwaru baka Mexico kan long sibenta jangkari Amerika bat penkala yakini kitany sakitany ki bat thamai ki jala jong ka US Trump ulong sisin bangalalong presiden ngasdang kacing persang ban penyeso ya kawa Panama bat ke Greenland bat ke US ula penpau bat kini kijaka kilong ki bakong sanba na beta kacing sengan jong ke US da ka basim kebu ya kacing ino kam jong pirang badu jong ke Kanada Justin Trudeau Trump sa sisin ula stang biang kacing persang ban penyeso ya Kanada sya ke US hapdeng kacing kelumar hakasan pertai ha Kanada Trump ulungan rabiang yakani kacing temu hadin kacing hiarsuki Trudeau Trump ulakot ya Kanada bahkan long kum kajala ka basan paway jong ka US bun kiong yanga ki kwa ba Kanada kan long sibenta jong ka US lapen kut Donald Trump